Hallelujah. Angibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sibonga kungena eminyakeni yomusha sibona nasiphilile. Ngibonga sabazalwane ngicale ngabonga kaCala kulomoya namuhla sikhathi ngeke 15 minutes. Kepha sifanele ukubonga kungena eminyakeni nekubona namuhla. Besingawahlela emaposta sibheke konke bese uthi Nkosi sabela mphefumulo lapitwana bese kubambeni inzalo. Siyabonga abazalwane ukusigcina inkulunkulu yethu ukuthi sibe lana nebantu abesikole abakhona. Sikhona ngwakamali sibonga uMndwandwe uMkhatshwa. Bayasadi siyaqhubeka nje siyabala. Kepha lokumnako konke kuthini umfana uNkulunkulu solo ngidimisele ukuhlala ebukhoneni bakhe. Ngihlale eTimoti khona Timoti nje yana. Kepha bese ngiyaphikelela ngithi Nkosi noma sekwendekile konke ngawuphikelela noma ngingafika ngishosha kepha nangenile nje embusweni kunekuthi ngabe sesengidivawa ngemadimoni ngene emgodini wakalashi. Ngitelekto ukuthatha abantu labasha elangeni sisabuyela etikolweni nginaye timekeeper wami umohlufica ngeliso nasekunjani. Ngoba iprofession yami ngima embuko abantwana sikhathi lesiningi vele nangibona abantu kimi bese ngizawu nayi na umsebenzi ngakhuluma lishone ngoba vele kimi kulona thikithi. Amen. Akusiko lokunganani ngithanda nje ukubingelela make Msibi umholi wala ekhaya uNkulunkulu akamsebenzisa bona kulesi sikhathi. Ngingakatha ukuthi kakhulu sengisuke ngaqala ngakhuluma phinde ngibingelele bakashongo babeshongo emakeshongo nabo bonke bazalwane ngetigaba tabo. Siyamukela sibonga kwemukeleka sikhona nami ngiwakhona ngingumfana wakhona la ekhaya. Amen. Abazalwane labanye bataba naleyo mibuto kodwa nje athi ngithi vela ngimncane ngithanga kwendluliselo yathi na umenywe kuthiwa umenywe kodwa kusekhaya kini kusho ukuthi khona lokhu sekuphithitele kakhulu. Kepha abazalwane ngibufakazi lobukhulu nenangani bakufakazi kwangalenye ilanga ngicansi ngashona lelanga noma ningangiboni phakathi kwenu bazalwane kungencane ubufakazi bale misebenzi yala ekhaya. Umthandazo make Msibi kusuku nemini labaningi abantu ngithi benginyamalele kwento enjani kepha inceke kaNkulunkulu iyadi lo mthandazo ungene sengize ngilecture abazalwane ngahamba ngasuku ukuthi kepha ngilecture nakuwo kuyendeka abazalwane. So ke ngifunzile ka briefly nje kancane 2 minutes akusiko lokunganani but konke kuyigrace yaNkulunkulu angisilo lutho nje ngoba ngisho nje but kungisawa uNkulunkulu ngifunzile njengebantwana bonke nami futhi teaching benginyanya ngisho lokho mina bengithandzele ama-accounts but wona bengwafeyila ngiphasa le business study le commerce ngesikhathi sethu besifunza i-commerce. So ngayikhethiswa nje ukuthi ngithanza le commerce yona noma bengingathola zero kulama accounts but i-commerce ngithola na uhlanganisa ngishaya ngembili. Ngaphuma esikoleni ngithi vele teaching angifuna la ihambe khona ngifuna lo msebenzi lo tangilandzela sengisekhaya. Ngifuna kusebenza ngishiye ngiqhubeke nebangani bami ngani uNkulunkulu wathi la singathi khona. Ngaphuma ngasebenza ngisasebenza ngathi lokho teaching abafundzele abangani bamangenelana. Ngawafundzele ama-accounts ngaya esikoleni semakhono eVokteam. Ngingena nje solo nje nakhona uyabona after 10 years ngiphumile esikoleni lokufunda ngibungathi ngase ngiyangena eVokteam ngawafundzela financial accounting, business accounting and finance. Ngagraduate ngaqhubeka nalama accounting ngengani babe bathethishela ngisasengicoleni ngasebenza ngema-contract kwahamba kwaba lapho kokurenewe le ma-contract isigcine ekhaya bangihlalisa phasi basesizini asubuyele esikolweni ufunze lokuthishela ngabe bathe sathi sponsor nayo imali ikhala ngani yani sengibhadele ngahamba ngayo apply kulesinye institution angeke ngisho igama ngadlala imali ngahlala endleleni ngashaya ngasabaka mthatha
yalandzela sponsor ngisisi wami abengilamama useJozi udokotela wathi ngifuna incwadi nethu admit uyasicaphatha wena ingqondo nayo udlalela ngathi ufuna nje kuba ngumfana welide wabhadala esikole ngathi ngivangeva bathi sobhadela esikole eIDM vocational education angithi vele lento emakhono ngiyadithanda so wathi qhubeka nale vocational ngayenza vocational education futhi ngiva lokho sengendela yena ngaze ngaphuma kulomunye ngesontweni ngathi yathi ngifunda ngijabulisa siswa ngoba kusasa ngidathi ngifuna sisita ngamsitha ngafunda vele ngiyenyanya still ngaya ku teaching practice ngakwenda ngifundisa secondary kule ngafundzela but ngathatha ngabeka lapha yavaleka imisebenzi ngathi inhlanhla ngaqhubeka nebhizinisi ngavela open events ngathandazela ibhizinisi yaqhuma ibhizinisi ngathi right la ngikhona khona namthi ngisehleti kwavela lenye ikhozi bathi hayi kune purchasing and supply kune procurement ngathi asengiyithatha ngibuke ukuthi ngidawela kanjani ngiyaphathama ke lapho sengendela nje ukuthi phela office nabangena bakhanze kule certificate bantu ngithatha serious ngafundzela nje ngithi ngihambisa isikhathi ngayenda diploma ngayenda advance yalo ngendi professional diploma under procurement supply chartered institutes UK very soon ngidaba ngingenela le masters naso masters ke bayathi labaningi la ka procurement uthele kanjani so kuko konke nje bazala kube sekuyatendakalela sengiyangena nje sengiyafundisa sengiphindze ngibuya kuleyo institution lengafunza kimi sengiphindze ngilectureisha khona amen ngumsa uNkulunkulu futhi ngimthandazo make kulati lonke ngifayela ngambuta nanithola sikhathi kepha nje bazala nomthandazo wala open level uyaphila ukhona kumangelela abaningi thola basecela ukuthi wena kanti sinzinza nawe wena unetimpepha athi ngenani bekufundzela kujabulisa abantu but uthi tenkulunkulu uyadlala wena ngiyangithola isikhathi ke noma sengifundisa esikoleni ngibahle hlafa kancane ngelivu so ukhanza nje basho ukuthi yathi usitana nathi singayisontweni ngalokho leti into ivaleleke bese uthola le platform asivale bazalwane kungalabasha amen ngikhanza kanjalo ke sengimile ke nyalo ke sekupita ukuqhubeke mbamba-ke but nje ngilo bazalwane ngitokuthatha umflomusha ngawucela ukukhuluma ngema-category lamabili sikhathi sami singangishiyi kangako kunebantfana nje ngoba nami ngingumntali nginebantfana my first born nje unabo 23 years naye ngilomunye naye nokubathi hambe emakhonweni kunjalo kodwa nje kubenekuhlahla kusenjalo but ke nginalokuthi kunalabantwana lesibayise etikolweni sibafundise kunayo yonke ama-finances ukhona ngumntali uyambhadalela uthi hamba ufunze aqala i-primary yakhe aqala i-high school yakhe i-secondary konke kube right aye nase-tertiary imali tikhona labo bantwana labo singathi umgwaqo wabo ulungile kude la uphazamiseka khona ngoba bayaprovide sekubuye lokuthi lengakhathi yini lokuthi amotivate yena lokuthi amenda lokuthi aphushe afune ngathi nayo ukuthi ujabulisa labatali lokuthi ayutilize lama resources lanikwe yona abe lutho kusasa so labo bantwana labo kunetinto ke letiba ama hindrances etindlela entaba ngiyaye ngithi umfana akaqali ijeni yekufunda akaqali ngekwatana naNkulunkulu ngoba noma ungafunza ube nako konke siyababona abahulisa ama PhD kanze likhadi lahlala koshayilo umkhandlu usematshwaleni lo mfa akade nekusebendelana wendani lo mnyaka akhe nje kwakha hayi ngoba ulibele uyayihola le mali but kude le grace mhlambene nemsebenzi uyawufuna akawutholi but na ubambe lo uNkulunkulu ukulelo khaya uyafundiswa umfana na ubambe uNkulunkulu utakuvulela le ndlela akuphendlele nalabangani laba wrong abakhweshisa ngoba abantu abethu balinyatwa abangani ipeer pressure kakhulu estagini ne teenager nami kodwa nje ngalo uNkulunkulu ngiyaye ngicela ngithi uNkulunkulu ngicela salunge embathisa siyazama sinifake ema hostel sinifake kuma mission school but bangani ngibona bevangcono kwenzathini nyalo kunanaba bo Facebook kude umfana labangathi bona nanaba lengibafundisa uyayithi la uthi yakhuluma nje babese sebakutshela ukuthi hey ukuthatha iphilongo emedem uma ngani uthi hey lalela lelo nkusho so research leso wathi ukuthi solandzena lokho out of syllabus nyalo syllabus seshintshe so uyamtshela hayi phela lokho kwenza kusebenza kulo amnyaka lo nyalo sesikhuluma ngalamasheba module unkhona sana so ke nginalokho labantu abethu bathi kakhulu siyabafundisa bona siyabekhamela but nasebafika lengaphandle bafike batholela abanye bothishela so simele ke ukuthi sibathandazele nabo bagweme
labo bangani labantu abafaka etindweni ngoba lo munye uyaye ende itindo just to fit in hayi ngoba ekhaya akakhuliswa kahle. So cala lapho vape bakhona boyini yathi kuyamangalisa Nkosi yami ngeke ukukhulume kakhulu. Ucabanga ukuthi umbani uphethe i-lipstick noma uphethe ini kanti uyavosha lento utawubona umbani asangokuni. Diningi sathane letinto sotiletha ngayo ngindlela so asibathandaziseni labo bantu ngoba dinto leti baphazamisako. Lokunye baphazanyiswa ama-relationships. Ema-relationships ukhanze ukuthi kuyajula la ka form 1 na ungabuka ukuthi bangaki labashadene boyfriend yaka form 1 yaka standard 3 namhla solobanganye kanye leyo mijolo igcina lesikoleni futhi la kuphela lo form 5 aniphinzi libonani lo munye agcina sathole lemfana alahlekelwe nasikole. So siyayisithi imfundo lengiyonayo nakuthi Nkosi angimane ngende lokumntana wami la ngithume khona ngendeka namhla ukhona uyangibhadalela kunalaba afisako lethuba lekubhadalela ukuthi imali atikho batali abekho ema-guardians akweshile dihlobo dikweshile wena you've got the chance but udlala ngayo. So ke nginalokuthi lelo thuba ungathi bantu babethu basabuyela etikoleni bangalibamba ngako konke ngendeka ubona makwakho ungummeli ungudokotela uvungathi akastruggleishi ngokubhadarela kuningi la kendlula kiko la kacabangela bona nalabanye bakintotalweni nabo. So ditshele ukuthi le sacrifice umntalo wami la kwenda kona ngendeka katendeli yena sewendela wena nebantu abakho sinkasakho sakusasa singalingisi abantu bakhale umntalo wabo angasekho sengikhona khala ukuthi yathi make bekafise ngifunze so bebathe kuphuse kude. So kwami ngilokuthi asilibambele lithuba imfundo siyithathe ibe mcoka sibeke nguNkulunkulu empili nemfundo siyibambisise sititshele ukuthi ingaphunyuki kithi bangane nema-relationships angema sitakubona nasicede isikole sophethe i-degree yakho sophethe leyo diploma yakho whatsoever ngoba ucala kancane ungaqala ngediploma ungakwenzeleli sicala khona lokunye bese kukhula sekusendleleni. But lo mphu wakho lothi uyamthanda mtshele ukuthi utangithanda sengiphethe i-degree yami utangithanda sengiphethe isikhiya sase-office lami kungikhona ukhuluma futhi na ukhuluma nami uyekhaya tothi lo makhuluma emalobolo kwadeke ukuthi ukhuluma nemhlengikazi la ukhuluma nagcwetha uthini uyalobola noma uyadlala utokhona lokuthola umfulo serious ngoba ngalesikhathi utathona hayi ngidawuphuma ka form 2 uyangithanda utawufuna labangcono wena sowusele lapho tabe bathi ubhakabhaka emafethi ukushiyile sewude nalelithuba labanye Nkosi yami bafundiswa nabo DPM bafundiswa ama-sponsors once angaphuma sophumile but nyalo kuyinhlanhla uba abantwana bayaniketwa i-chance ephinze babuyele. So ke lokukhulu nje nginalokuthi abantu babethu ukhuthalani Nkosi yami maye kuningi lo lokwendekako la ngaphandle anikuboni nina nibona uba nisanikwa but nasekuthiwa udimele so lesitubulwane lokungema-product akho nangakubeka kanjalo bantu abakho bese babuke wena utawudzinga ukuthi ubambe laphana lapha uphathe urobhabopha ithatha into tingahlangani udlale ngelithuba lithuba likhona mhlawumbe lowo mntalo wakho lokhona nyalo lothengisako emarket azamele wena ufika ukuthi imatanise nebantwana babo DPM lesikolweni uyakhohlwa ukuthi bona bavele baswipe wena kuze ufunze ufuna mhlawumbe nomphana kini angathengelwe masokisi angathengelwa sikotela selibisi ubhadalele wena but wena uyaye udifananisa nalabanye. So asirefrain from doing lokho kanjani ngoba ngiko lokusiphazamisako ngiyayithi umphaka angakhohlwa la kaphuma khona dicabange mina I come from a family of 12 ithine babe usifundisile kepha bekunako lokuthi before athengele lo munye bekasebenza ngumphathe ngaphandle imali beyikhona hayi ukuthi bekede but ngalokuthi sibaningi semada semfana sonke kude lonke graduate the last born wenda udokotela eJoseph 2002 kude lonke angamfundisi but yena bekagcoka khakhi esonfeni midweek em17 bekungiyona uniform yasem17 nasemsebenzini bekagcoke lo khakhi but thina sifuza etikolweni sifake amablazer bomhlatane yokuthi umfana bekede iblazer bayaseke ngaleso sikhathi but bekakwenda konke wasifaka la kasifaka khona safundzela but namuhla yena uhle athi yathi ngiwende konke ngisacrifice noma sengahamba sekukini. So ke nginaloko bazalwane ukuthi Nkosi amasibabambiseni labatali nikhumbule ukuthi nisatha ucela imali yesikole mjabulise lo mntana umpolipolishele ecathulo umendele ungaqhamukisa ucela abantwana balonyaka sebayadimanda uqhamukathi sengifuna kwekuthi azasangani umflo mdzala nangingakabuyisi trip njenganyalo nje kunetikola leti yabo Cape Town ubathi umfana socommit suicide just because I didn't afford ukubhadala le trip fundisekani uphile ngema means akini wathi isimo sakini usi-understand
futhi lesikoleni uthi align nale team yakho low class manager I like ukuthi nangifike endzaweni ngibuke laba ngathi badzelelekile kuze kuthina ngabe khona lokunconywana kwami ngiphakame bamangale uphakame njani lona kanungene vele bophakeme ledu ucale lapha phasi bantu bacala ledu lutaba nenkinga ngiloko bazalwane ngiyacela nje lithuba lekufunda yathi ni precious nenabo konke umuntu akakumele bangani abakumele ngamane bathi uchomile utvalile bathi nje ditshele ukuthi mina ngifuna kuba ngiloko ubambe futhi uthi associate nalabantu if you want to be a lawyer saluti sonzeta nema lawyers ukuthi yini lengakwenda uthi sonzete nabo ngoba phela lekhanini ushake hands with kings noma ushake uflyer nema eagle ugcine nawe uyi but watenda nje khomona watenda nje khomona uthi awugcina ukubona lokho so ke ngiloko and lastly isikhathi sami angathi kuse-right timetable ngicela ukukhuluma nanaba lengingababita njengema-wounded soldier ekufunzeni kukhona lokuthula imali endleleni ufunzile uniketiwe lithuba wasicedza sikola mhlambeni wangasicedzi noma usicedzile sewude emathuba ekuyofinyelela uye tertiary nako konke ngathi izathu ziteni nabo labo ngithamba bakhuthade ngemoya waNkulunkulu ukuthi kuyaphileka kuyahambela ayinabungoti leyo ndlela leyo uthathene noma ufunza una 40 weminyaka is never late njengoba sisho ukuthi lesikhathi esiphila kiso abantwana abafunzile nali sonto uyathola ka Facebook uyathola ka TikTok uyathola ko YouTube kube bekungakafundi bese ungena njani ukawulaba behlule ukuthi utawungena uthini kufuna so ke ungayithi mina ngagcina ngabo 2000 bani kufunza buyele esikoleni ithuba nalivuma usebenzise nabo part time learning usebenzise bo e-learning kunema courses lendiwa online ungahlala lana ufunza use-UK nami nje uke wathi uyaphuma lo mfana uyasebenza ngathi awuna uhlala lapha ekusebenzeni usalungisa certificate yakho ufunza something bamangele sekathi uyagraduate ufunzeni ngoba sinawe la sitolo wena kwathi mina bengifunze UK nge-health and safety bamangala lo munye lebekafunza naye useposini lokukhuluma ngalokho ufunza noma ucashiwe lapha efemini noma ubhaka lawo mabhanisi ngoba asifanani bantu abakele but yiba nalokho ukuthi hata kube khona lo nguzama noma sofunzela kushayela noma ufunze nje something athi lokufunza lento uliba njengoba ngisho ukuthi nami ngafunza kuloko ngithi ngijabulisa abantu ngendaba bengingadali ukuthi nini bengibalekela idestiny yami kani uyayibo so ke funda nje award you never know God utawuthumela abantu so ke lokunye ungafunza ungumake ekhaya labanye ukhangisi banenkinga from 5 abakamfunzi ukhona umlala development center uyafunza part time uthi funzise wena uhlete endlini uhambe solobhala bamangale ukuthi ubhaleni nemva kwaloko batakubona encane sofunza nge-part time e-university uyafunza ngikola leti inqumbi sethu yafunza na part time sikubona thina uma kuhlete ekhaya sesikubona uyagraduate sesitawumana usonginesikwamaningi wena kanti ufunzile nami kwenteka labaningi bese ba-right off njengoba ngisho ukuthi lokufunza bengubalekela vele I had those group of friends nje labana uthi iyatenza bayangifunza le methi batangibaphi estradini but namuhla solo bahlala lapho ngiyengive buhlungu lo mnye solo uclean etindlini lebe siyengana naye uma wena mngani wabe ufunza nini mineke kwaba nalaba sebangiphusha bangifuqa uyabona but nami ngalokho le ngqondo bekhona nalokho uNkulunkulu buya wanganza nje wanganza ngakho konke but namuhla banako ukuthi yathi sakusiphi so ke nginaloko nje ukuthi noma ngakunjani mina nje form 5 la ngentshaka ukuthi kumlungisa kwami ngasebenza 10 years ngiphumile esikolweni ngathi sengisebenza ngathi hayibo evokthi bayakuthatha nanga form 3 wami ngaphasa nge-first na standard 5 ngaphasa nge-first let me go to voting na ngiphuma lapho bathi ngisakuqasha njani form 5 wakho uyabhetha so after 10 years ngangikhona ngobhala form 5 emlalatini ngaleso sikhathi bese ngisengathini ngathi ungacisha ukuthi bosetithi yena ukuthi bosebabhodweni yabo kusone mfana so wenzile vele so uhlede uyabona so bathi ke just ngifunza after 10 years baze bahleka nalendlela khona lokutawufundwa ngoni nesisu nekuba nesisu ngathi lalela ngifuna form 5 ngathatha imali ngaye emlalatini ngabhalisa ngathi sengibhalisile batangithatha bathi khona lokuthatha ngaphuma nayo ma credit ngacredita nje singisi utifundisa ngihlede endlini sengibuye evokthini yami nje isiviva hayi mangala labaningi wena uqala ugraduate bese uyafo 5 iba njalo ngoba akuna protocol la kaNkulunkulu ngambhala form 5 ngamphasa ngabuya ngahlala naye kwaba ke ngiloko kodwa nginalokuthi ngaqhubeka ngafunza ngivaphanga kwaze kwafika nama kusiso sikhathi lesizwe bazalwane ngisebenza noma bengisebenza lesijob but ke le certificate ihambe hamba tangisebenzela ngiko ngithi noma kunjani
zama nakhona lo ngakufundisa noma lo ngakwendani kuyela esikoleni uyibambe ikhona indlela kuyaphileka ungaye ukuthi idimo setikushayile ngicela siyithathe siyibambe imfundo imcoka ngoNkulunkulu umcoka sikubambe nje kokuphela kulokunye lokufundza kwakho mina njengamangala nasemangeni wakithi labaningi they are being motivated bathi nabayala abantu ababo bathi angikhumbule lona wafunza sanemfana 10 years aphumile esikolweni nyalo nimbona soyagrade babekusanga mina ngathi nekwathi uthathe kaningi ngisha kangaka abantu bathola ubufakazi nyalo bese ngivele ngiphostela ithawula chaza ukuthi uNkulunkulu ungilanzephi sekulandwa sekuthiwa nawo buya busa thina certificate takho nayi position bathe mina hawo ketha certificate iyavuma bathi hawo namuhla nje ngiqhamukela odibhana mhlasa ngilecture kanjalo nje kwentekile ngoba le certificate betikhona hayi ukuthi betingekho but nje ngasathane tinto tendeke bazalwane uthi khanze nje ungasadada ukuthi njani ngibani laleti imoti kushaya tikubeke ku0 but athi uNkulunkulu ndakwenye ulapho nalapho ngikwangithi le mfundo noma imvothi ikhona noma ayikho imqoka kakhulu futhi le mvothi nayikhona itakhona lesha kakhulu itakuhlonipha ngoba wathi kahle nakathi uthi nawe uthi uyabona kufuneka lokusho ukuthi bona uyayenzelela but nakabeka lokho etafuleni nawe uyabeka utakuvaluisha nje nikhala ngemadoda la chitha komhlambeni ngilokuthi ubuka ukuthi vele kudelo lokubekayo utathile ngaphandle ukhala ngapressure bamzame akale ngemathayi bamzame wena nani ubambe yadimanda ngoba banjalo bayadimanda nje kosakunalaba ngabekile bafuna imakeup bafune lokho bafuna ehlale details ejimala akayathi uthi ingena njani so le mfundo thina bakwami sengigcina Nkosi yami tangixolela timekeeper babe wathi kithi nakasifundisa wathi angifundisele ukuthi nginemali niyangibona makwenu nawo kuhle kulakhaya kasebenzi nginyanyiswa kunamadoda lengiwaphethele emsebenzini engisebenza nawo akhuluma kabi athi yathi nginyanyanya ngifata ngicela ngicela imali eliphedi uthi babe kushiwo kulabantu abethu kanjalo ukuthi wanyanya khona wathi yabona mina umfana nami ngeke that is why nje babe noma ngabe uthi umfana wakhe wenzile mina nje wangibhadalela senkamba wathi ngwami lo mfana babe bathi ufunza into mfowethu wasombhalele form 5 wathi ngitsaka evo ukuthi nje ngabhadalela ngibaba wathi babe nakahluphela ntathu wahluphe umfana ndwanda wathi ngifuna afunde kuthi kusasa na umshiya ngathi ukuthi umfana mongkhona sikwasekhula noma kanjani so we honor such parents sithi sibatali Nkosi yami asibabambiseni nabantu labasha sibathandazise kuningi lokwenteka kula kibo baba depressed na ungayati psychology abantu ungafundisa umfana ucansi uright eclassini uthi uphuma naye uxoxa naye kuningi asingaka understand azele umfana afike la sacabanga ukuthi bulala khona mangale there is a lot bayagowa labantwana kune pressure la ngaphandle asivule emehlo umnake umfana wakho sengikhuluma nebatali njalo Nkosi simnake lo mfana nakahle ukuthi ngabe wathula kangaka sisikwende njani ngoba laba ibakhala ngithi mina mangangikhona iinteraction naye ngikhona ukuthi ngabhoboka ngikhuluma inkinga tami make nje kwahlala buye emsebenzini ubeka incwadi lapha ubeka inini ukhuluma nebangani bakhe ubhala for wenda inini uyayibona asizambeni sibasonzelele ngoba ngibona nabehlelwa ngiletimo umotivate mina nje bengingathi ukuthi ame motivation kubami bantwana ubani nabo sokhanza nami ngifuna ukufundza ngisemama angamtshela ngamfuni but na uthi nami ngifuna ukugcina lo mfana ugcinele emphaya hawukela ngani noma ngabe unemoto nje sesithi ushayela imoto awuna certificate awuna diploma ukafika kuba nabo degree nabo lokuthi unemoto umfana uthi ngifuna kuba nemoto mfude baba lo kwenda koditshela ukuthi le generation niyo pian example ngoba uyi role model that is why nje nokunyathisha kamlebe kamfundise vothi bekanyanye ngisho noma kufundisa ulele akuvuse ngempamathi lalela uyimvotha umfatwe abantu phela wena nje wathi ngimhlati mina nje wathi yebo uthi yena ngisho le mvotha yakhe umfana ngishana 2 years amshayina ka13 uthi khali imvotha yemuntu phela le ngeke vele abantwana mkhulise kwathi lokuthi unale bantu labakulandzelako la ngemvale kufuna ukuthi ube sibonelo kibo so usazama ukufunda usabhaka emafethu akho usenda konke kungake kwesami ibusiness usenda ku entrepreneurship ngoba nami ngiyentile entrepreneurship lethe emakhono leyo business yesandla usayenda abantwana babidi basonze bafundise masithandane bangamfunzi kamakhelwana bamfunze kumali nangakuluke emacasi that is the only education lonayo ungadibulali titshela ukuthi Nkosi ungiphile nako ukuthi unitawubusisa umsebenzi wetandla babitela abantwana bafundise lokho kuthunga emacasi kusasa kutaba side and lastly ke bazalwane kuyafuna ukuthi sibe neskill funzani nibe nema degree ma PhD nabo konke you can name it but in life ufuna ube neskill noma sesinye nje empilweni iCovid isifundisile ukuthi skill siyadzingeka noma sekuchina noma sekuluka noma kuthunga noma sekulima ingadi ngoba kukhona lapho kungasebenzi khona kufuna ube neskill
mina nje ngiyasebenza but I still run my business eceleni. Ngiye ku-registered company ngiyi-business consultancy ngigijima ngilolo mina kuvalwe kola angihlali. Kuya lolo awuhlali ngoba lo mhlaba vele ubita lokho ngoba nakungathiwa sekumile ngala mhla wenda njani. Nakungathiwa i-economy bazalwane timo tendeka nyalo siva bathi naleni i-COVID kumbe yeta but nawutele skill utawuhlula ngisho kwakha silulu uyosithengisa awati next isilulu sakhiwa nje. So ke ngikhuthatha nje kuloko angishiya inkosi ibusise ningixolele bazalwane vele nkosi yami ngabona umbhobho ngabona nebantu kimi ticket